ahubwo wandi ico hanze bosengera apeti kuko nihita haba apeti wadusega rubona ibijyo ngo zese nkeneye inyama z'inkoko sinkeneye zinka nkeneye gifura cyangwa nkeneye akabenzi akabenzi ni ingurube akabenzi kokeje ni imboga wa ni imboga z'abagabo zuka ryugahambira gutakaza control kandi bibiri itakemera ko abantu bagomba kukarya iyo ni iye bibiri bazo ishanyu iyo ni iye dore hano 562 ngaho yamurikaho kamera kanya zooming ayo arangana n'isi dore waya zoominze neza baranyizeye izo nabwiye mibare nasomye niyo barayizeye ngaho yaragaragara iyi ni imwe nkweretse tiwumva amaze umuntu akama kwandikira message bene ya indi we wagiye mu ideni wowe uri mu ideni umuntu akama kwandikira ngo aho ngaho uri ngo natwe tuzogerayo ngo indege yakujanye ngo iracahari ukamuja guturubura bucya ngo wirukanka mwibaraba kugira ngo tugeze igihumbi ku mwaka ca saving zari ibintu bigoye kandi hano babambwira ngo uri mubi tibaduhaye ifaranga mana we numva gucyo nkamara mvangiye nko guturubura mbaye mubi guteze none se ndagwa amafaranga ndafite ukabona reka duteke vuba nani kaba mufashije ibindi reka tubikore vuba kugira ngo tuze gushutinga yo mbega ibintu biryoha ndamana mba mukumbuye yewe ko ndamana mba mukumbuye araguhobeye mama ebo ni ukuri ndaguhobeye mami ni ukuri nk'umwana w'imfubyi niki kintu cakubabaje cyane mu buzima nk'umwana w'imfubyi nuko utabona ibyo nari nkeneye zonyine ikintu cyambere cyambabaje no kutabona umuntu nita papa burya ngo mpamagara izina papa never biba bimeze gute iyo ukura ubona abandi bameze nta kintu kibaho ku isi niko nzambona nta kintu kibaho ku isi nko kubura umuntu witwa papa nawe uzoza ubona uwita papa umuhamagare papa nawe abe proud yumva nyine yuko ari se umubwira icyo ushaka cyose nubwo wogira abandi babyeyi bo kurera urumva bakakwitaho nkuko so yari kukwitaho ariko byonyine gusa iyo affection iyo witwa papa paparaje urumva papa aragukubita nawe urumva papa naza urabona iyo papa aza kuba hari sinari kuba bigenze gutya ako kantu umva hari icyo wabuze kubera ko utakuze umubona iyo affection narayibuze ariko kandi njewe byatumye menya affection y'umubyeyi none njewe nyiha abana ibyo ntabonye mbiha abana banje ibyo nifuzaga kubona njewe nabihaye abana banje hari imigani tugira ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu ubwo se w'umuntu we na se w'umuntu se araboneka se ntabaso babiri bahaba n'umwe niko ushaka kubwira umwana w'imfubyi nawe udafite se uyu munsi ugukurikiye umwana w'imfubyi nawe ubwira uwo ari we wese unkurikiye amenye yuko ubuzima buhinduka kandi amenye ko Imana izihoza amarira y'abarira bose Imana igira ibitambaro bidashira byo guhoza amarira y'abarira kandi kugeza ubwo nabo bazogera ku rwego rwo guhoza abandi barira tiwumva uko nguko njewe niko nize ubuzima nta joro ridaca nta mvura idahita nta buzima budahinduka nta ndwara idakira uko jewe niko muzumva kandi ni nako nabibonye ku mubyeyi urera abana wenyine z'umwihariko w'umugore azihangane kuzageza ubwo azageza abana be ku gisubizo yumva yifuza kuba azageraho ntagatererana abana be ntakarira imbere y'abana be ahubwo azisunga Imana kuko niyo se w'imfubyi kandi akaba n'umugabo w'abapfakazi iyo wisunze Imana uri umupfakazi cyangwa se uri imfubyi mu by'ukuri Imana izi kwiyereka
burya Imana ikorana n'abapfakazi biteye ubwoba umupfakazi wese wisunze Imana zimwambika icubahiro kandi ikamwambika igikundiro favor y'Imana zimubaho n'abana biyo bakagira itoto kuruta abana bafite basi ibyo narabibonye nuko yo kwisunga Imana kuko niwe mugabo we umupfakazi wese unkurikirana nuko yo kwisunga Imana kuko niwe mugabo we kandi nimba ari umugabo we azoba n'umugabo waba azaba na se w'abana be ya kuko niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ndise w'imfuzi kandi nkaba ndi umugabo w'abapfakazi ku muntu uyu mubyeyi wareze umwana ni kiziye challenge tekereza wabonye wewe mama wawe abarera wenyine wabonye bazahura nabyo cyane challenge za mbere ni kutabona icyambere ni ukubura affection y'umubyeyi wabo papa wabo cyangwa se mama wabo nari mvuze ku mubyeyi kuri side ya mama wawe ibibazo ubona ababyeyi bahura nabyo barera abana bonyine ibibazo donc ababyeyi b'abapfakazi ikibazo cyambere bagira ikibazo cyo gusuzugurwa n'abandi kutagira agaciro no muri societe gakwiriye urumva umuntu wese akaba yona muvogera wabyumvise kuko adafite inkingi kandi kurya umugore nawe imbere y'umugabo wiwe abameze nawe nk'umwana niko bigenda urumva kuko mu bana dufite n'abagore bacu nabo barimo naho kuko bari mu bantu nabo tugomba guhakeye urumva kuko heza umwana wawe keye burya ugomba guheza umwana keye wabanje guheza nyina keye tiwumva noneho rero uwabikoraga yagiye asigaye wenyine biragoye urumva niwe wari umuhembezo w'urugo niwe wari inkingi ya mwamba nk'igisenge none bagikuyeho urumva imvura iyo ariyo yose iza isazi umubu urumva ivubi riritura muri yanzu kuko ntigifite igisenge cyangwa ntigifite urugi rwakuweho abapfakazi benshi nuko baba babayeho ni abantu bashobora kuvogerwa anytime n'uwo ari we wese yaba bishaka atabishaka kuko urumva bazavuga ngo umugabo ni inkingi y'urugo twumva inkingi kuko iyi nzu ihagaze kubera ko ifite inkingi ivuyeho twese twoko amadupfira muno tiwumva umugore ni umutima w'urugo ariko umugabo akaba inkingi tiwumva rero iyi nkingi yakuweho rero mu rugo urumva hahungabana byinshi hari n'ibyo abantu benshi badashobora kubona bigaragara wenda hano hanze ariko inside mu rugo hari ibintu byinshi biba byahungabana kandi bitagaragarira amaso kurera abana ibo ubona barera abana gute umuntu ari umwe wenyine kurera abana abapfakazi keretse umupfakazi wenda udakeyaringa ariko ubundi abapfakazi benshi abana babo bakunze kuba bafite discipline ndetse kuruta n'abafite basi urumva kuko icambere umwana atangira kuba macuwa igihe kitaragera urumva agatangira kumva ko ari ugomba kuzaba umugabo wa se umugabo wa nyina agatangira kumva yuko agomba kuko icubahiro cabo kiba cabakuweho noneho bagatangira kurwana no kucubaka kugira ngo ibo babicubahiro cy'urugo rwabo tiwumva urumva rero uko niko biza bigenda akenshi n'abana b'imfuzi nibo bantu bakunze kuba bari strong cyane ndetse habe no kubaka amago iyo ushatse umwana w'imfuzi buri akenshi ni umuntu uba waragize imitekerezo yo kuzavuga ngo urugo rwanje uzaba urugo rudasanzwe iyo bavuze wa mugani abasaza baca ngo umutima w'imfubyi watanze umutwe w'umusaza kumera imvi bumva iki biba bishaka gusobanura yuko urumva umutima w'imfubyi umutwe w'imfubyi umutima w'imfubyi utanga umutwe w'umusaza kumera imvi nuko aba yaramaze gufata inshingano atarakwiriye kuba afite urumva zararatekereza ibyo se yarakagombye kuba yararamutekerereza akaba ari we wishira muri uwo mwanya wase tiwumva noneho rero agafata inshingano ze agafata n'izase urumva yuko byanga byakunda bimutera gutekereza cyane gutekereza kabiri nimba aratekerezaga rimwe tiwumva agiye gukora inshingano ze kandi akore n'inshingano zase tiwumva cyangwa se z'urugo rwabo ni ngombwa yuko bigomba gutuma amera imvi vuba umutima we wakomeye vuba cyane nicyo bisobanura ni irihe namugira uyu mwana rero uri muri iyo situation uri ufite izo nshingano zase zimuremereye icyo namubwira nuko
buriya impamvu Imana iba yarashatse yuko ise agenda iwe ahari kuriya agomba kumenya yuko agomba guhagarara muri uwo mwanya kandi akawufitingamo kandi akawemera akawakira kubera yuko Imana ibiri tayari kuba mu ruhande rwe kumufasha kubera yuko yaravuze ngo ndi se w'imfubyi kandi nkaba n'umugabo w'abapfakazi imfubyi yari yo yose ya dependinze ku Mana Imana irayisupportinga 100% ya kandi akava nk'umugabo ukomeye ya murakoze cyane reka tugane ku musozo tugaruka ku rugendo rwawe yes uri muri Kenya uyu munsi yeah reception wakiriwe gute muri Kenya muri Kenya nakiriwe neza ngira ngo abantu benshi barabibonye ku airport zaranshimishije cyane yeah kuko hano muri Kenya na ahantu hariho media imaze kugera hejuru kandi ifitiye abantu bose akamaro nkubu nkamwe ni mwebwe umuntu azabuzuka gutya kamafungura YouTube ngura ngo turebe ko hari cyo mwashizeho iyo mutagishizeho rero mwa mutugwishije cyane nukuvuga ngo mu byukuri njewe ku giti cyanje Imana izomfashe abantu bumva bino bintu bazabohereza amafaranga kuko mubeshejeho abantu benshi ibiganiro byanyu byubaka benshi bifasha benshi gutanga ituro ryishimwe ku muntu wakora ibikorwa nk'ibi urebe nk'ino studio yawe jewe ibintu by'ama studio ndabizi bizatwaye amafaranga menshi kugira ngo ino studio yubakwe n'ibizuma byose biri hano izi za computer izi za kamera izi za microphone aya malaiti iyi decoration iyi nyubako yose iyi nzu yose kwingana ikaba ari studio ni ikintu cyagutwaye amafaranga menshi guhera no kuri izi ntebe z'icubaro twicaye ni ibintu bizagutwaye amafaranga menshi rero ni byiza yuko ahubwo abantu bazagusupportinga kugira ngo abantu ntugacike intege kuko ibyo ukora urebye sinawe bigirira akamaro cyane abagukurikirana nibo bigirira akamaro cyane yeah yes warimo uvuga kuntu muri Kenya rero hasanze media yo muri Kenya ni nziza igeze kure kandi imaze gufasha benshi njyewe nari naje hano muri Kenya mu rwego rwo gushimira media yeah media ya hano muri Kenya tukayishimira tukayibwira ko ibyo bakora bifitiye abantu akamaro urumva kuko buriya gukora ntushimwe abantu tubakubwire ko ibyo ukora ari byiza hari n'igihe woza ugira ngo ibyo ukora ntabwo ari byiza ariko gusa thank you uzukora neza welcome yes urumva ibyo ni ijambo rikomeye risubizamo umuntu imbaraga akaba yokora n'ibindi atari yigeze atekereza gukora urumva rero abantu bose bakurikirana AFRIMEDIA TV ndetse n'ayandi amachannels atandukanye hano muri Kenya ndetse n'abandi bantu batandukanye ni byiza ko mugomba kuza mubahamagara gutanga kitu kidogo buriya gufasha ntabwo bituma ubuzima bwawe buhagarara nibatuma ayo madolari ni ukuri gufasha gusupportinga kandi iyo tuvuze gufasha tibaba gufasha kuko uri ingoro ahubwo ni thank you yeah thanksgiving wabyumvise kubera yuko hari icyo ukora kigakora ku mitima y'abantu kikabafasha bakakohereza thank you tibumva icyo kintu ni cyiza kandi kirafasha kikongerera imbaraga ukamenya ko nawe ibyo ukora bifitiye abantu akamaro bizwi n'abandi yes urumva bituma ukora byinshi kandi bigatuma ndetse ukora na byiza kurushaho rero media ya hano muri Kenya rwose jewe ndayikunda cyane kuko bari no mu bantu banteye imbaraga zo gutuma inja kuri social media yeah yego tubwire ku rugendo rwawe rero hano muri Kenya hano muri Kenya rero ni tuwa igamije iki iyi tuwa ndimwo jewe nibwo ngitangira muri iki gikingi mugani wabavuga muri rishami rya media jewe nibwo nkirizamwo ndimazemwe umwaka n'inusu ya ndimazemwe umwaka n'inusu umwaka n'igice niwo maze ndi muri media ariko muri ico gihe cyose nasanze media ari ikintu ciza kandi gifitiye societe akamaro gifitiye isi akamaro ndavuga ngo reka giranze mu ba influencer ba hano muri Kenya kugira ngo nze kubashimira mbabwire ngo nimukomeze mushiremo imbaraga nyinshi kugira ngo ibintu byanyu bigere kure kandi bigere kuri benshi kandi bigire umumaro benshi niyo mpamvu rero yatumye nza hano
ndetse no mu Bugande no mu Rwanda nzoje mu kwezi kwa mbere abantu bariyo badukurikirana batwumve nzaba ndiyo mu kwezi kwa mbere cyumweru ca mbere mu Rwanda ya nico rero kyakingenza nabonye ufite no wogeze mu Bugande uri hano nguzaja muri Tanzania Zanzibar n'urugendo rw'iki uri mu iyo tuwa niyo gukora iki aho hose muri East Africa aho ngaho hose nzogenda nganira n'abantu kuvyerekanye na media ya kuvyerekanye na media kubwira abantu kuvuga ngo iyi ni media tour media tour ta kindi simbanje kuramukanya media isobanuye iki kuri Papa Boy media isobanura ngo ni byayishuwe niyo definition ya media sobanura abantu media isobanura ngo ni byayishuwe ni byari byarahishwe media iza kubihishura tiwumva uti gute media iyo bagutunze kamera uzuvuga ibyari mu nda n'ibyari mu mutima byose n'ibyari mu bwonko keretse icyo wibagiwe ariko iyo utarabona kamera imbere yawe uzumera nk'ikimeme ntaco wovuga woza bivugisha se tizokunda kandi wanabivuga bikagera kuri benshi bikabagira umumaro kandi bizarangiza bikanagaruka nawe bikakugirira umumaro rero niyo mpamvu abantu batagomba guhunga kamera je naravuze ngo nzokurikira kamera kuzogeza mfasha kabanda kugeza bateri baye faible niki wabwira abakitinya hari abantu dutumira akakubwira je izo bintu sinza mbikozwa kandi ari umustari mu bindi kandi ahora kuri podium ahazi ni gisirimba cyangwa hatanga amafraze urumva ariko wamubwira ngo ngutunge kamera kuriya nuko utisobanukirwa uruwagaciro nuko utabizi uruwagaciro nubwo utabyiyumvamo bonaririmba cyane subira uruwagaciro nuko utabizi uruwagaciro nubwo utabyiyumvamo buriya reka nkubwire icyo bifite ikindi gitero nako gusa banza gume kuri ako nako bazi ukagumeho ako naga phrase duterera kandi ga phrase kamwe hari ukuntu warugiye kutujana nko mu mwuka jewe ibiganiro byaje byose niko biteye okay Papa Boy ubutangiye content creation winjiye muri comedy niki cyagukuruye kugira ngo rero utangire warusangana umuhamagaro wari utaragira gute media irahishuwe rero imaze guhishurwa kitaba kibumbuwe nawe ati nkakijamo cyane kandi narishimye nishimiye gusanga ndi muri iki ndi muri no party ya media ya kubera yuko media ni ikintu cyiza iyo wayikoresheje neza kandi media ni ikintu kibi iyo wayikoresheje nabi rero ikintu cyose iyo wagikoresheje nabi ni kibi keraga nyine wagiye wrong side yego ni kimwe nuko uvuga ngo aya mashanyarazi none se ugiye ukoresha amasinga acitse yo dutwika wayakoresha mu buryo butari bwo tiyumva iyo uzuma babisetinze mu buryo butari bwo kurabona uzotanga umusaruro kurabona badukurikirana bo kumva ibyo twatuvuga tibizokunda kare wagiye mu nzira itari media nayo iyo wagiye kuri media urumva menya ibyo uvuga kubera yuko Bible iravuga ngo amagambo uvuga niyo azagutsinda kandi amagambo uvuga niyo azagutsindishiriza tibumva rero ni byiza ko tugomba kuvuga amagambo ngo ko tubonye uburyo ngo tuba tuvuga ijambo rifitiye abandi umumaro yego ariko nuvuga ijambo ridafitiye abandi umumaro rizabe ryagucitse no kurisabira imbabazi uzarisubira imbabazi urumva ariko nguko tubonye uburyo duhawe uburyo n'Imana bwo kubumbura akanwa imbere y'abandi bantu tuza tuvuga ijambo rifitiye abandi umumaro uza wirinda kuvuga ijambo abe n'uko umuntu yakugirira nabi uza wirinda kumubwira ijambo ribi kuko ejo muzosobana imbabazi ari usanga ari we nshuti ya mbere ufite ariko amagambo mabi wamubwiye tazomuva mu mutwe abantu baza birinda kano kanwa muri Yakobo haravuga ngo ururimi urumva unakantu gatoya ariko ngo nakantu gashobora ngo ugafite ububi ngo bungana ngo nisi ngo gashobora gutwika isi ariko kandi ngo ururimi ruhesha umugisha ku muntu warukoresheje neza tibumva iyi media ntigomba gutuma tuvuga ibitavugwa tigomba gutuma dukora ibidakorwa tigomba gutuma urumva tuza tuvuga ibintu bikwiriye kandi mu mwanya ukwiriye kandi tubiheza abakwiriye
niki wabwira abantu bari obsessed na media kufite amafaranga bakabasha kuyikoresha mu buryo bwo gushaka amafaranga batitaye mu buryo bwo kubaka? Media ntigomba gukoreshwa mu buryo bwo gushaka amafaranga. Media igomba gukoreshwa mu buryo bwa talent. Urumva ugomba gukoresha media ari uko wumva hari message ufite atari uko ushaka amafaranga. Kuko uzosanga nta mafaranga arimwo, kuko kugira ngo media itanga amafaranga biragusaba imbaraga nyinshi. Biragusaba energy n'amafaranga. Urumva iyo tuvuze energy none se ibibyuma ko urabibona gute? Ibibyuma n'amafaranga gusa. Urumva nk'iyi kamera iteretse hano n'iriya yindi iri hariya, izi za mashini zose mpamvu mbona hano, izi za mixer zose mpamvu mbona hano. Urumva izi za amplifier zose mpamvu mbona hano, aya matara mpamvu mbona hano kuntu ameze hano. Ariko iyi studio nayo noneho nayo warayisuzuguye. Ariko kuno n'ugutaka gusa. Ibintu biri mu no byonyine ni nk'umuriyoni. Ni nk'umuriyoni y'amanyakenya. Tiwumva? Rero ntiwoja muri media gucya gusa ngo kurigana abandi, ngo kurara gushakiramo ifaranga ariko udafite uwo mutima. Ariko hajamo gusa ufite amafaranga wonanirwa. Nje niko nabibonye. Ushaka amafaranga muri media ariko utabifitiye impano. Jewe ni nayo mpamvu ntandakunda kugira abantu ngo bakore subscribe kuri Papa Boy. Never. Bazizana. Singomba kugora mvuga ngo bakore subscribe. Kubera iki? Ahubwo njewe nzokora ibyo nkora bizotera umuntu gukora subscribe. Kuko nje ko ndabwira abantu ngo bakore subscribe kuko hari ibyo babonye bakunze kuri je. Ariko niba bibona ibibafashije sinzirirwa mbibabwiye. Azovuga ngo paka nzohore kuri uyu muntu nzozana mbizo avuga. Hakore subscribe asharing no kubandi. Singo rimwe na rimwe nimbo nkunda kuvuga ngo bibaye byiza niba hari ico wumva cyagufashe. Yes, bibaye byiza niba hari ico wumvishe cyagufashe kuri Papa Boy. Wo kora subscribe kugira ngo ibindi tuzadushiraho urumva ndibikagucike uzozibona mu buryo bukoroheye utiri usacinga. Kuko notification izozita yija muri telefone yawe wamubona ko ari ico Papa Boy. Hari n'abataba babizi kumwibutsa no kumusobanurira n'ibyiza kugira ngo murangira naho yabikorera. Ko hari ubu benshi baza bambaza njewe hano ngo se ngo ni gute bazatanga comment. Tazi ko baza batanga comment kandi yari afite igitekerezo yumvaga agomba gushima ku kiganiro yumvishe wakoze. Urumva cyangwa se thank you yo muri message. Urumva ariko akabura hayikorera. Ni byiza ku directing umuntu kumubwira uburyo bizakora. Kuko nubundi bino bintu ni ibintu bikiri bisha akenshi mu banyafrika benshi. Ngumene mishitera amabavu. Cyane itera amabavu rwose. Nuko warimo utanga inama rero ku bantu bakoresha media bayikoresha neza. Nimba hari ikintu cyiza kibaho. Ni media. Abantu bavuga media yuko ngo kuri kamera ahubwo se erega nta muntu wavutse kubwe. Twese twavukiye abandi. Urumva Imana yarakuremye kugira ngo uzigirire umumaro kandi ni urangiza birenge kuri wewe. Bibe ngombwa ko umumaro wawe ugirira n'abandi umumaro. Ubera abandi umumaro ubera umwe cyangwa babiri cyangwa batatu cyangwa benshi cyangwa ibihumbi cyangwa titwiremewe twebwe twenyine. Twaremewe abandi. Tugarutse kuri Papa Boy, what next? Niki kiri next nyuma y'iyi tour? Nibi kushaka kulonchinga uduhishiye nibiki biri imbere? Oya mwitegure kuri Papa Boy hariho ama content menshi. Kandi ndabizi neza yuko azagira abantu umumaro. Kandi ubu naje gufungura inaha. Gufungura izi za tour. Uzozanza kenshi. Abantu bafite impano nzaba supporting. Abantu bafite talent zitandukanye za comedy zinama zitandukanye, abaririmbyi, abafilmeka, abo rwose nza numva iyo mpano inza numva narayihawe kwishigikira. Pastor Ben yaratubwiye ejo bundi hano kuri AFRIMEDIA aravuga ngo 2025 n'umwaka wiwe ngo uzamubona. Oya ngizambona ni ngaho naje zombona. Ni ngaho zombona kabisa. Iyi tour inka ifite ibintu byinshi hishe. Urugendo rwa media, iyi media tour yo kuzenguruka East Africa ihishe byinshi zohishura. Bigomba guhishuka. Bigomba guhishuka. Kuko kare bagutunze kamera gutya. Bigomba guhishuka. Urumva kamera, microphone, ibyo ni ibintu bigomba gutuma ibikurimo bikuvamo. Okay, tugarutse kuri iki cha content rero uri gukora cha comedy. Kandi ugenda wigisha tugisanisha na topic twahereyeho yo kwigisha ingo nakeneye ngo abantu bayumve cyane, niyo mpamvu nayihereyeho
tuze gusoreza n'inyuma ku bindi Yego. ariko iriya message nyamukuru yabanje kwinjira Yes. hari abantu baza barambirwa bakava mu kiganiro kitaragera hagati ariko iriya message yari ikindi bakirambira iya yari ingenzi ikindi bakirambirwa ntugira ikibazo. aha narimo nshaka kubaza ngo Yes. ese papa boy hari umuntu ushobora kwibaza ngo ese iyi comedy ibi wigisha ni umuhamagaro cyangwa bitewe na content ya comedy ni content ya comedy wabonye ko ari ngombwa kukina kuri biriya ariko ari content uri kwikinira ari comedy uri gukina oya ye jewe ubusanzwe nza ndyama nkabona content nkabona ama episode nta muntu niganye nta muntu ntawe kubera yuko ubusanzwe jewe ubundi sinzi impamvu ubundi jewe sindi umukomedi ndi umu content creator urumva cyangwa wenda ndi umufilmmaker sindatangira gukora amafilime mfite amafilime nzorinda nkora ndagira ngo kugeza nshaje ariko kubera umwanya waho tuba kandi nabo tubana benshi tibaratinyuka kamera ngo mbona abakozi mbasha gukoresha muri filme z'ama episode ariko abazobishaka bazombwira nje bafite amafilme none yabaheza bakayakina rwose nta kibazo kandi for free singurisha content kuko content ifite gushira kibumva rero jewe message natanga nyitanga muri buriya buryo kugira ngo kuko hari abantu benshi bakeneye kureba filme ariko bakareba babaseka kibumva kuko jewe ubusanzwe ntaho ntaniye na fansidari cyangwa panado iriya uzuribwa umutwe ukayinywa umutwe ukoroherwa ni byiza nuko abantu bandeba bishimye hano abutundi baza bita neza nkunda izina ryatwo ngo maramoja ngiyo uri maramoja jewe nitwa maramoja urumva immediately uzukanywa gutya umutwe wawe kurya ukamucece kuri kubyumva oya muzo bimpeza mutwara muri Australia maramoja ni maramoja kabisa iyo ni sawa cyane nukuvuga ngo uriyo jewe ndi maramoja ngomba abantu bagomba kundeba bababaye bakishima abantu bagomba kureba papa boy babuze icyerekezo bakabona icyerekezo abantu bagomba kundeba papa boy babuze uko bagira bakabona uko bagira urumva ntabwo ari byiza yuko abantu bagomba kundeba bagacangamuka niki rero cakugoye uzinjiramo kugira ngo utangire ikintu cyangoye cya mbere ni abantu batandukanye ikintu cya mbere jenda umuvuga butumwa ubutumwa bwiza w'umunyabuntu uri umunyabuntu ndi umunyabuntu 100%. noneho abantu bamwe ati yagiye muri biriya yaraguye abandi ati ibyo ni ibikurimo cyane cyane nk'abantu mu miryango apana muri famille yanje bwite no ibo baranshigike mbere yuko nanabitangira ba grand frère ba sister ta kibazo bigeze babigiraho ariko abandi famille yindi bamwe bakabigiramo ikibazo cyane ngo se ngo ibyo ni ibikiwagiyemo ngo ibyo ni ibikinonoho cyane none naragenda kaza nikora nkabatarwa ariko sinayo ukunda cyari muzima ariko nkumva ijwi rihari imbwira ngo ubu nibwo uri mu muhamagaro w'Imana nibwo uri ku musozi wawe ubu nyine sigaye mvuga ngo ndi kuri podium za papa boy ubu ndi ku gatuti iyo ndimo kuvugira hano uko tuzokurikiranwa n'abantu barenga 200 ariko nicaye nje nyine kaza nivugisha nje nyine nta muntu n'umwe wankurikirana tibumva rero turi umugisha wa benshi kandi n'abatabivuga n'abatabikora biterwa no kutabimenya urumva wabyinjijemo umugore gute umugore wanje byari ngombwa kubera yuko jewe nabo turumwe byari ngombwa kuko iyo hakorana n'umugore wawe buri ibintu byose biba easy biroroha kandi n'imbogamizi ziba nkeya n'imbogamizi ziba nkeya urumva umugore iyo yumva ibyo ukora birakorohera cyane kurenza uko ubikora wenyine tibumva ubimubwira ni turuzi nk'ubu ngubu uri hano muri studio byonyine Gabi umugore wawe atabikunze atabyumva bizokugora cyane habe no kuboneka hano rimwe na rimwe byoza binakugora kuboneka byoza biba ngombwa yuko unasiba cyangwa ukanaza no muri studio utari happy kera mwavuyira mwakusanya
kweko yo ngugiye muri bwa busa bwawe kera yakubwiye iryo jambo kera aba yashafuje ubwonko bigahita byangirika kera aba yatobye ntiwumva ariko uje ahantu habyumva akavuga ati sheri urakerereza umushitsi uwo usanga umushitsi kera yageze kuri studio urumva sheri wakoze ikiganiro cyiza uyu munsi yo tekereza mbega ibintu byiza sheri uzi uko usigaye ubasha kubaza neza noneho wari kubaza nane kazanuzuzwa ahantu undi nicaye muri studio nari kujya twari turi kumwe gaho nyumvira icyo kintu tigihuye nuko usohoka hano wagera mu rugo ngo kose ngo bamenye ngo aya masaha yose ngo wari ukimuka ikiganiro ngo wari wagiye kwiyerekana ngo tuzaba tureba tekereza kurumva iyo atmosfere ayo magambo yose mvuze kurumva ngo kurabona se yaraho bizogera ngo uzonanirwe ejo bundi wawera ntiwumva ariko iyo uri kumwe n'umugore wawe mu byo ukora ntiworeka gufanikirwa sheri ihangane wicika intege ntugire ikibazo abajyanama beza sheri wihangane ntucike intege bizogenda neza hari igihe bizokomera ukazoza ubura ukoresha n'uwureka kandi aho ngaho byanze kandi byanze ntiwumva bene uwo muntu wewe kurumva to gutera imbaraga zo gukora n'ibindi atuma kugira na revelation atuma kugira n'irindi hishurirwa rinini cyane wamwumvishije gute rero niki cyakugoye kugira ngo yemere umugore wanje mu busanzwe abantu benshi bamuzi ni umuntu witonda cyane ucecetse cyane niyo mpamvu iki kibazo mpaye nkibaza ucecetse ku buryo abantu benshi n'ubu bamwe ntibazabumva ko ari we tibaza bemera ko ari we bakavuga ngo tubishoboka ntabwo uriya mugore wa boy tibibaho ariko narakomeje kumwinginga byari zaramugoye pe byari byaramugoye bikomeye ndamwinginga ndamubwira ati sheri kuja gukorana n'undi mugore w'abandi kandi mfite umugore wanjye ngufite kandi numva mfite umuhamagaro simbanigana kandi ubishoboye simbanigana abandi mfite umuhamagaro hari revelation mpa numva mfite ishurirwa ryo kwigisha iby'imiryango yagaza ambwira ngo se ngo ni bande bazoza bakureba ndamubwira ati abazonde bagasino bamenya ntarakora ntiwumva reka ntangire wowe reka dutangire tuzomenya bazotureba kandi nibatatureba uzoreka twebwe dukora ibiturimo gusa twumve ko imitima yacu iruhuka zasohotse bidusohokemo atari ko iconze icyo ijwi mbaye numva video inzanja kuyisohora nkamubwira ngo video tugiye gusohora izorebwa n'abantu ibihumbi kubera ukuntu mba niyumva mwihayivuga muri nshi kamubwira ngo iyi video twayisohora akamubwira ngo iyo ngo ni ukuri ngo iyo ngo sinzi ko hari umuntu uzoyireba yaje kumara umunsi kabigeje ibihumbi 7 wewe ngo none ndahumiwe ko none ngo ibi ni ibiki nguko je ndara ko mbona ngo ko nta kintu kirimo ariko yarabikunze kugeza ubwo noneho yabyinjiyemo ku buryo niyo tumaze nk'iminsi tudashiraho ikintu ahubwo ari uzungora akabwa ati sheri none iki kweli wabaye gute ko ndakintu twadushiraho nyabuna ngo ati ngwino nyabuna shaka umwanya ngwino nyabuna tuje gukina kandi abe nubwo no mutungura mu mugoroba akenshi buri anari ama video menshi dukunze kugira mu nzu akenshi abari nijoro tuba dufite amalight tukayakora tukaryamisha abana nijoro twarangiza tugakina filime basinziriye urumva ukabona reka duteke vuba nani kabamufashije ibindi reka tubikore vuba vuba kugira ngo tuze gushutinga yo mbega ibintu biryoha ndamana mukumbuye yewe ko ndamana mukumbuye araguhobeye mama ebo ni ukuri ndaguhobeye mami ni ukuri ko ndamana mukumbuye cyane ariko kituye tuzana ko ari gukora idaho yari kubura umuri twari gukora maramoja yari maramoja nuko arangije rero aranyemerera araganduka nka kurya bibiri ivuga kugeza ubwo muje kurira ibiti ni neza cyane neza cyane umuntu utararebye video bagiye kurira ibiti
zagenze gute kugira ngo muje gutekereza iriya content uzaje gute kugira ngo mutekereze none twari tumaze iminsi dusengera ingo urumva turavuga ngo noneho twako dusengera ingo turi hasi reka noneho turira igiti twegera Imana tuyegere tube karibu nayo turebe ko ingo zogira amahoro yumve ga noneho wewe ntuwari kubona ko yari ari hasi munsi y'igiti kadamba datese wowe uyegereye nta maherekezo yayitanga mama boy nkubwire naje mbivugire ahangaha ndi umufana wawe kariya kantu waragakoze ariko gabi uko ntiwashomboruza wowe uratuma tunanirwa kuvuga hadeze uri kuba hafi nayo ni gute niko kandi gaza biryosha cyane niko niko zaje bite jewe ma revelation ngira ni menshi nakubwiye ngo nzaryama nkabona iyi film iraje kuko sinza nandika film kuri yanza mbivugira hara tukamadukinira hariya kabwira ngo turakina gutya wowe urakina gutya hanyuma tukamadutangira kamera tukamadusettinga tukamadutangira aho ngaho kuko sino kerete nkaba muri office gusa zoza nandika ibyo mpa numva sino bivamo niki mwakininye muravuga ati na turagukome gwera no kuri iyo ngiyo havuga iyo ngiyo nayivuzeyo twarayibonye twe n'abantu bakunzi bacu barayizi tubwira kandi mwakoze ebana muravuga ati turagakome akandi twakoze nakaonapo mwavugaga gute akaonapo nyine tubwira abantu yuko iwacu abantu barimo gupfa abanyamulenge none natwe tureke kwica twenyine tureke kwica twenyine tureke kwirimbura twenyine kandi mu gihe biturimbura bitabuza hanyuma noneho aramfata anjyamisha hasi arankubita naje mujyamisa hasi ndamukubita arankubita ahankubitira abandi bagabo bari mu kubwira abagabo babo ngo abagore babo ngo bifungisha kubitwa mu cimbo c'abandi bagabo nawe naje ndamukubita mu cimbo c'abagore bari mukura mubona ako kantu ni sawa mwakubitiwe abagabo bose bo kwisi b'abanyaonapo bagoye abagore nawe wakubitirwa abandi bagore bose timurakubitana turakubitirwa bazabanga gufasha abagore bo turi hafi ariko benshi ko bari mu kugenda bahinduka azokugaragure benshi ubunyine ko baragenda bahinduka feedback z'abafana banyu abakunzi banyu bakunda ibyo mukora ziba zimeze gute feedback ni nyinshi cyane kandi zirimo n'ama emotion menshi akomeye ariko kandi kinezeza cyane nuko harimo benshi byagiye bifasha mutaza mukina gusa ngo birangirira oyaye benshi byagiye bibahindura n'ubuzima cyane kandi bari mu bihe bigoye byo kubabona atandukana ariko barongera barasubirana kubera bakurikirana papa yebo ibintu bimera neza cyane none mufite izihe proje rero muri gupanga iki n'umugore kubijanye n'ibi bintu ibi bintu byo twavuze yuko ari ibintu bigomba kuzaba ubuzima bwacu bwose kubona bakwe kubona bakazana abuzukuru ntibizotubuza gukora icyo Imana yashize muri twe muri za mbogamizi wazuvuga uri mu banyamulenge urabizi twese ukuntu tuza twubaha abadatabukwe ko abadatabukwe ukuntu haba hakomeye cyane iyo hokina nka biriya bintu mugaragurana n'umugore ntabwo uzutekereza kuri iriya side ukuntu babitekerezaho oyaye kubera yuko nimba narashatse ntabwo bimbuza gukora icyo Imana yashize muri nje tibihuye ibyo ngibyo nzamubona ko ari ukuvanga databukwe mabukwe sinibaza ko iyo borwanya icyo Imana yashize muri nje ariko buryo ukideliveringamo nibwo twari tuvuga busekeje nyine mu buryo bumwe bugasa nkaho burimo ubufariseri ibo baranzi kandi nimba ndi umufariseri bagomba kwihanganira kuko umukobwa wabo yashatswe n'umufariseri bakabyihanganira umukobwa wabo apfa kuba abayeho neza ikindi ni yishimye umukobwa wabo yishimye ibindi byose twakora hari icyo bibatwaye niko ibindi byose twakora hari icyo bibatwaye
rero mu by'ukuri ibo barabishigikira kandi niyo nkoze video urubuga rwa mbere nzanishiraho ni urubuga turi rwo kwa muzehe nkuriyo cyane na za comment nyinshi cyane bakababwira bakabakomanta ko mwabikoze neza. Kibazo ni umuvyeyi wanje rega ni umuvyeyi wanje umuntu si umuvyeyi utasupport umwana we kandi nawe akeneye ko abantu baseka. None se iwe yanze ko abantu habe n'abazaseka none we nje sinkeneye ko databuka n'amaboko baseka kandi ari byo byiza ahubwo bagomba gushima n'Imana kuko bahawe umukwe utanga amaherekezo y'isi. Niki babwira ni impande zibiri abantu bakibuzwa kugaragaza ibintu kubera ko basebukwe hari nguzi ko basobukwe bari hano nguzi ko babireba nguzi ko bigira gute nguzi ko ese abantu basebukwe babafata gute? Sobukwe n'umwanzi wawe, sobukwe n'umwanzi wa vision yawe, sobukwe n'umwanzi umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ese sobukwe n'umubyeyi wawe cyangwa n'umukompeta wawe. Jewe numva ko sobukwe ari so hari umubyeyi wawe. No mubyeyi. Yes. Urumva none ni gute bavuga ngo sobukwe ngo ari hariya ngo sobukwe ngo ari hariya ngo dukora none bazoza bareka kuririmba kuko basebukwe bahari. Urumva bazoza bareka gusirimbira Imana kuko basebukwe bahari. Bareke no gukora n'indi mirimo no kuja mu office. Nyabareke bareke kuko iyi ni office yawe. None tekereza kumbuza ico nkunda ngo nkore ico ndakunda kugira ngo nezeze data bukwe n'amaboko. Isn't it making a sense? Ahubwo ni inkora zatuwa kazoza ngenda no mu masare nkayakodesha abantu bakaza kubasetsa data bukwe agomba kuzoza bayicaye ku ntebe imbere n'amaboko. Hakaba rero bambere baseka bakazoza zamura amaboko bagafana oye bagashangiriya kuko nibo basapota banje bagomba kuba proud y'umwana wawe. Jewe yabona ringiza Imana ngo zobone abakwe b'abakomedie ubwo abantu bumvisha abantu basekta agasetsa n'umugore n'abana banje akabasetsa n'abuzukuru banje bakazoza baseka. Hakuze ukunda abana banje baza bawocinga papaye boy bagaseka bagatembagara abana banje ahubwo urumva ukunda ari byiza. Ejo bundi abana nzoba mbere ishosho guka hazoza abandi bahariya dore guka hari sokuru niki babwira abavyeyi bo noneho bakibuza abana kugira ngo baje muri ivyo bintu. Bizo narabivuze cyane no muri Australia narabivuze. Ubundi mu moko yacu cyangwa mu banyafrika benshi abantu bakunze abavyeyi bakunze kubangamira abana mu mihamagaro yabo habe cyangwa umwana akaba yishoboreye imibare isaka amubwira ngo ziga histoire cyangwa akamubwira ngo ziga education. Umwana akamubwira ati jewe ibyo ntibimbamo ibyo nzaniyumvamwo nugukanika imodoka nzaniyumvamwo mekanike. None kuranjana gute mu kuba umuganga ugasanga byose arabibuze ntabaye mekanisye kandi ntabaye na docteur kuko atari biza kuko bamujanye mu bintu adakunze kandi bigatuma nabinani baramugwingiza abura byose. Rero ni byiza kwica umwana wawe akunda icyo aza kubwira akunda nico uzubona akunda kimusupportingemo kuko we never know. Yes kuko hari abantu benshi bize imyuga runaka atari impano yabo barayipfanye ntacu bigeze bakora kuko arizo abavyeyi babajanye ariko ibyo bakundaga ntibabikoze kuko batari bafite uburenganzira bwa choice yico bagomba kujamo ngo bakijemo. Abavyeyi babo nibo bari kwabahitiramo kandi mu gihe bafite ibyo bakunda. Abavyeyi babo ntibabemereye yuko baje mu byo bakunda bakaje mu byo abavyeyi babo bakunda. Byo ntabwo ari byo. Urakoze cyane ndakomeje kubashimira abakunzi ba AFRIMEDIA live mbashimira abasupporta bacu umuryango mugari wacu. Mu by'ukuri ahangaha tuhageze kubera mwebwe sinzahwema kubashimira. Ibihumbi 100 ni mwebwe tubikesha akazi dukora ni mwebwe bakiriya ibintu byinshi turimo ni mwebwe support yanyu ni y'agaciro. Reka tugana ku musozo n'uyu mugabo utube ngo tugarukira kidogo turi kumwe n'umunya Australia mu gihugu cya opportunity. Abantu benshi bifuza kuja abantu bakeneye isi yose keneye kuja hirya tubwire kiriya gihugu kimeze gute ubuzima abantu bacu bagiyeyo ibintu biba bihagaze gute imibereho
tubwire mpuru yahaye urugendo y'ubuzima bwa nyiriyepfo okay ariho dusoreza ikiganiro. yes. Ikintu cya mbere ibihugu byo hanze bifite ubwiza bwabyo bikagira n'ububi bwinshi. Icya mbere ubuzima bwo hanze haba ubuzima ariko butaryoshye, budafite icyanga, budafite gu nziza, haba umutekano security ariko ntihaba peace. Kibumva haba umutekano w'ibiri hanze, haba amahoro, ntihaba amahoro yo mu mutima. Urumva abantu bo hanze nibo bagira ama stress kuruta abantu bo muri Afrika. Tibinahuye ntibinagererana. Umunyafrika azararira ikijumba kitariho habe n'imboga, mwahora mwibarara akazaseka ukazobona muzitsa. Abazungu ntabwo ariko. Abenshi barababaye, ni abantu bababaye cyane. Urumva ni abantu bagira ibyishimo bike bike bishoboka, kubera yuko systeme zabira bihugu buryo byubatsemwo ni systeme zigoye kandi zigora umuntu wari wese. Kibumva ukorera amafaranga menshi hanyuma ibiyatwara nabyo bikaba byinshi kurenza amafaranga. Niyo mpamvu usanga n'abantu benshi bini wacu baragiye bakosana n'abantu biriya hakurya kubera yuko babasaba amafaranga ntibayabaheze kandi bazi ko bakora amafaranga menshi. Urumva ariko ntibakamenya yuko iriya haba ibintu byinshi bitwara ayo mafaranga. Urumva jewe ndavyibuka namaze umwaka muri Australia mfite amadolari 1000 muri account. 1000 kimwe ntabwo nobyibagira habe naco kugira ngo tukigeze. Byari ibintu biteye ubwoba kandi mukora kwari ukwigira gutya kugira ngo tugeze 1000 ku mwaka cha saving. Byari ibintu bigoye. Kandi hano babambwira ngo uri mubi tubaduhaye ifaranga. Mana we numva gutyo nkamara mvuga nko guturubura. Mbaye mubi guteze none sindagwa amafaranga ndafite. Ese ko narimba aho ngaho ntayo nageze ngo haruko twari inshuti. Kibumva ko narimba hano muri Afrika tubana kandi amafaranga nageze nguha ko twari inshuti nziza. Kuba dutandukanye jewe nawe nivyo bigiye kudutandukanya. Menya ngo ningira amafaranga nzoyaguha ayo nzoshobora kandi atabisabye utanabisabye. Kibumva hanze ariko jewe akenshi sindakunda kugaya abantu bahani iwacu kuko babitewe n'abantu bo hanze. Abantu bo hanze baje hano benshi bakiyemera ku bantu bahani iwacu. Kibumva bakabiyemeraho kandi byo bababwira bitari ukuri. Uti ko Eric iyi saha nambaye ntwabona ko ni nziza ni ideni. Frigo iri mu nzu ni ideni. Iri amadoka zobona ngendamo ni ideni. N'urugero mpaye nguheza. Urumva iyo nzu muhamubona ndimo ni ideni. Igitanda njyamyeho ni ideni. Intebe nicayeho ni ideni. Sara manje zo kuriraho ni ideni. Iriya televiziyo mfite hano ni ideni. Iyi telefone mfite hano ni ideni. Nawe wazo ubona umuntu wo hanze ngo nabakire ngo mutupu. Nibo abantu bagira amadeni kuruta abandi bantu bose ku isi. Kandi bizo ntibazabivuga. Bazabagira hano ati twebwe tuba mu buzima bwiza bakiyemera ku bantu ba hano. None abantu ba hano babifata gutyo bakagira expectation. Yes urumva ariko barazitewe n'abahe kuko muri karakteri z'abantu benshi n'abantu bakunda kwiyemera. Donc la majorité abantu benshi ku isi n'abantu badakunda kuvuga ukuri ku buzima bwabo. Urumva ari kugiye kubwinjira musanga ibyara kugiye atari ukuri. Kibumva no kugira amabira bahariya amafaranga uhembwa amabiri kanabikwereka hano muri telefone apana ibintu by'amagambo kabikwereka hano muri telefone. Kibumva ntago byemera ko nkubwira ari ukuri ho kwa mwakano kavuga ngo yaye n'ukuri ntabwo ari ukuri. So ukuri gute. Kibumva no waje kugura ibiryo mugasashe gutya akagasashe hano ukafite amadolari 300 akagasashe hano amadolari 300 kera watanga amadolari 600 warahembwa amadolari 1000 hagifite ibindi bibazo byinshi
abantu bamwe ubeshejeho hano kandi gasibyo biryo byonyine ukeneye no kwishura biri y'amashanyarazi ukeneye kwishura registration y'imodoka ukeneye kutwara imodoka muri service dore amapine yashize polisi iragufata ubwina n'uje mu ibarabara ugenda uje kugura amapine ane urumva bakubwira ngo amapine ane n'amadolari $800 kuranyumva aho wari usigaje amadolari sinakuye ko wahembwa 1000 wakoresha $600 mu isoko none usigaranya ngaha ugasigara muri minus ugakoresha kadi ugakoresha kadi nyine yo ni kadi mpamvu uri muri minus uri muri mwe tiwumva amaze umuntu akama kwandikira message bene ya indi we wagiye mu ideni we uri mu ideni umuntu akama kwandikira ngo aho ngaho uri ngo natwe tuzogerayo ngo indege yakujanye ngo iracahari ukamuja guturubura bucya ngo wirukaka mu ibarabara urumva ariko njewe nkabishinja abantu baba diaspora baza muri Afrika ntibabwiza abantu biwacu kuri bakabiyemeraho bakabifatira bakabagira gute wongo mtupu nakubwiye ngo haba security outside security ariko ntiyaba peace ubuzima bwawe ntiburyoshye urumva kuko uhora mu bibazo gusa uhora gusa muri zamwe mu bintu byose papa boy ibyo ntibyakwitwa ko muhaye muduhisha amafaranga kandi amafaranga kuko bile mwishura reka tugaruke hano jewe karakteri yanje uzobaze n'abantu bose reka wenda mvuge hano jewe sinzambesha hano turahaha twishura amashanyarazi twishura amazi twishura rent twishura wifi n'ibindi namwe nibyo mwishura mwebwe izo bile zanyu muvuga ni bile ziki hano mwishura amashanyarazi amafaranga kandi mubwiza ukuri nani kubwiza ukuri menshi yavuge hano nk'iyi office nishura amafaranga arenga 5,000 hafi 7 ku kwezi mbese ni hafi amadolari 60 yanyu reka nyabona kumbabaza ngaho mbwira kumbabaza amasha urashaka nkuzanira biri hano nkwereke kuri telefone kandi wewe yo niyo mu rugo itondi sinabwiye ngo tugiye kuvuga ibintu biririyo iyi ni yamake ya 200 iyi ni yamake cyane dore hano 562 ngaho yamurikaho kamera kanya zooming ayo arangana n'isi dore waya zoominze neza baranyizeye izo nabwiye mibare nasomye niyo barayizeye ngaho yaragaragaye iyi ni imwe nkweretse aho ngaho mwari mwakoresheje nabi ariko hari ahandi wavuze ha 200 ayi umvaga kera tangiye kuvuga ngo twakoresheje nabi ariko mana mwari mwacanye amafirigo mucana amatara yose oya none ndureba ngaya ni bisanzwe noneho warangizwa kubitaho registration y'imodoka n'ubu nayo ndayifite hano urashaka unyekwereke nayo registration y'imodoka kandi utayishuye imodoka ntikandagira mu ibarabara rya leta muyishura buri kwezi tuyishura muri mezi 6 cyangwa ukayishura umwaka tiwumva aho ngaho ntiharimo za essence ntiharimo za service aho ngaho ntiharimo guhindura amapine y'imodoka tiwumva ariko nini wacha bafite mu modoka niko bimeze nabizo baravyishura hano ntibishura amafaranga menshi bishura make ntibishura menshi naya mvuze hano nanje nuko ari akazi n'ibyuma byinshi ko mu rugo ayo ni menshi cyane ko mu rugo usanga umuntu yishuye nk'igihumbi cyangwa 500 ariko igihumbi aho ngaho ariko twebwe suko igihumbi ngo ni nk'amadolari 10 ku bantu batumva amashiringi twebwe amacharges yiri ari hejuru cyane arenze ubushobozi bw'abantu kure noneho abantu rero bakabashinja ko mubima amafaranga abantu bakadushinja ko tubima amafaranga uzuko abantu benshi ubu nyine bakosanye n'abandi bamwe bashize abandi muri za blacklist tibakivugana kubera yuko nta mafaranga yamoherereje abandi babohereje za message zo kubatuka abandi babohereje ama audio yo kubabwira nabi ku buryo bukomeye ku buryo umuntu yumva audio agaturika karira akavuga ngo ariko uyu ni runaka umbwiye gutya ndi mu bibazo bimeze gutya jewe nzambwira abantu ngaho ko umukire ndi hanze no umukire ndi muri Afrika ariko n'amafaranga arahari kameme amafaranga arahaba barayakorera araboneka nico nibiyarya ariko bigatangira yandi make noneho rero hakaba ibibazo bikomeye tiwumva ibibazo bikomeye cyane none
wenda dukurotira kano kantu Yeah. tuvuge ngo hanze abantu ni abakire cyangwa ni abakene. abantu bo hanze ni abakene kuko ibintu byose bafite ni amadeni. Tiwumva noneho rero wabona ukuntu bameze bakamavuga ngo uyu nguyu ni umukire. Tiwumva hanze icyo novuga gusa bitandukanye wabona hano nuko ubona ibyo kurya iyo icitwa besoin primaire byarakemutse. ico ni iryo sengesho ntirikunda kandi iryo ni ryo babatuka baba bakeneye. jewe ni sengesho kuva ngeze hanze sengesho ryo kurya sino kwibuka umwaka mbere kuri senga. None se ndasengera iki kandi byarashubijwe. Dusengera ibiryo kubera ko tubibuze. None yego dusengera icyo udafite. Ririya sengesho ry'ibiryo abantu babifite bari none barakuse bari kuwundi musozi utari hiryo sengesho niko none niryo gusengera ibiryo cyane niryo gushima ko wabibonye. Gushimaho udushima buri munsi urumva gushimaho ni ngombwa. ngira ngo ririya ni isengesho ryo gushima ko Imana yabiduhaye. Ahubwo wandi ico hanze bosengera apeti kuko nihita haba apeti nihita haba apeti yo mwofata n'amafungo mukayisengera kuko uzumara kubona ibiryo gutya wajya kangahe wadusegara ubona ibiryo ngo zese nkeneye inyama z'inkoko sinkeneye z'inka nkeneye gifura cyangwa nkeneye akabenzi. Akabenzi ni ingurube. Akabenzi kokeje ni imboga ni imboga z'abagabo zukarya ugahambira gutakaza kontroli. Kandi Bibiliya itakemera ko abantu bagomba kukarya. Iyo ni iyihe Bibiliya bazoyishanyura iyo ni iyihe ariko ndahumiwe iyo ni Bibiliya nyabake iyo ni iyihe Bibiliya yanditswe nabi. Bibiliya zivuga ngo ibintu ngo inyamaswa zituza niba ipasure mashi reka mashi Yesu yadukuye imivumo yose. Ay ko murazana ibintu byo mu isezerano rya kera byakuweho kera byagenderaga ku bana b'Isiraheli. natwe se abinjiye mu isezerano risha tuba muri ibyo ngibyo byatuye n'ibitatuye. Ariko kuvangirwa kubahangana ko ibyo byakuweho ibyo kurya ngo birasa n'abantu barye n'inkima. Umve papa akaboga kabonetse kula none cyo ntikirabe kiba muri Kongo ko baza bavuga ngo baza barya ntiyakazogirizo nimbwa woyirya ntiyakazogirizo gucira urubanza kuzurya cyangwa izumwa cyangwa kuzimbone kuzukwezi. Ibyo byose byakuweho mu isezerano rya risha. Twigarukire izo ngibyo muje kuzirya utubenzi nta kibazo arimo tubwiye kari he hari akari hano hafi hano haze hari busheri yako buryo sotse ariko aho bakosa ni yenda tihobo bakagira bakarenga kuko iriya ni ihenze cyane kuruta izindi. Iyi nka niyo iri chipa nukuri kw'Imana nizo niyo iri chipa. Iyi nka niyo iri hasi igipfura kiri kuri number 1 ihene n'ingurube nibyo bigira inyama zihenze za mbere nukuri kw'Imana. Ariko nahana akabenzi ngira niko gahenda ndikoreka guhenda kagira amaherekezo ndikoreka guhenda kagira cyangwa igipfura iwacu ntitwakuze ari ikizira jewe inyama zitwa barbecue abantu barazizi muri Australia. Barbecue ni inyama zokeje ntazindi iyo ntazisanze muri busheri nza ntaha kabwira umudamu ngo ntazo ntasa. Je twigeze kurya igipfura bari batwishe tukiri abana bari badukumenya baravuze ngo batabizi bice no kutabimenya niko waciye umugani wo hakurya y'uruzi hariya umusaza. Ariko urabizi ko kurya igipfura bizabize Bibiliya twose niko twari tuzi ariko ibyo twari tuzi byose siko kuri. Je barampanye ico gihenza mvyibuka kubera ko twari ni nguko abantu benshi bazi yuko tugomba gukorera Imana kugira ngo tuzoje mu ijuru. Kandi atari byo kandi abantu bazi ko ariko kuri. Kandi ahubwo ibyo gukorera ijuru Yesu yararikoreye kugira ngo tumwizere turihabwe. Swebwe ntitugomba gukora kuko uhari warikoreye araritsindira. Mwese twe twicare gusa tugumuko tumwizere nitumara kwizera. Niwo murimo ukomeye Imana dushaka. Kandi birivuga ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Ni iyihe mirimo bavuze? Ni iyihe mirimo bavuze? Ni iyihe? Niyo kumwizera. Nyabona. Yes. Ega kwizera niwo murimo. Kwizera ni umurimo. Kandi ari ukwizera nyine. Ahubwo niwo many purpose.
kandi kwizera ari umurimo. Kwizera ni umurimo. Kuko kera bavuze ngo kwizera kudafite imirimo, kuko kwizera kera wakugize. Sibyo? Iyo umaze kwizera rero kudafite imirimo rero kuba kuja muri topic rero y'ijambo ry'Imana. Iyo ufite nani kwizera, kwa kwizera kurabyara. Reka tuzagaruka kuri topic y'ijambo ry'Imana ubutaha. Turangirize igihugu cya Australia, ibihugu byo hanze tuza tubashinja ko mugira ifaranga muza mutwima. Urabwira iki aba bakirisitu, aba bayoboke, aba abanyamuryango bafite babumva gutyo babacira urubanza ko mutabahaye kandi mudafite, ariko nabimana tuzatubwira no gutanga uko umuntu n'abataza batanga nabo ubakoreho. Uko umuntu yagerageje gutanga, uko umuntu yagerageje kubona uko imisago yagiye iboneka, umuntu azagerageza guheza abantu nubwo umuntu ntiyohaza abantu. Ese Imana ko ibitahagije abantu umuntu niwe wabahaza. Kuko iza guhaza abantu bose ntabakene barwa bahaza. Tuba tukibyifuza. Urumva? Imana ize kubwira uzusaba ikakubwira ngo ndaguhaye, ikakubwira ngo ihangane, ikakubwira ngo tegereza, ikakubwira ngo afite. Kamanze mpenuye. Ko ndabona nturi wo gufa. Ndashaka gufite umugambi mwinshi munini. Ubanze tuze ubwo bukende urimo ntacubuza gutwara. Ejo niwe uzobura umukire muri future. Noneho message yihe aba bantu rero babandikira ngo indege yagutwaye nanje ngiracyahari ngo yaragarutse. Cyo nababwira ntugashwane n'umuntu kubera amafaranga, kubera yuko mwabaye inshuti n'ubundi atari ko yayaguhaye. Naye mpamvu natayaguha muzokomeze mu inshuti, kuko nukomeza kugendera kuri ibyo ngibyo uzobaho mu buzima bwawe nta nshuti ugira. Nuvuga ngo uyu nti yampaye iki ndamuretse, uyu nti yampaye iki ndamuretse, uyu naramwiyambaje ntiyagira icyo abona ndamuretse, uzobaho uri nyakamwe. Reka we guhuzwa n'abantu n'ibintu. Oyaye, ahubwo uhuzwe n'abantu n'urukundo. Mu gihe ibintu bizaza ariko uzahuzwe n'abantu n'urukundo. Tugahuzwe n'abantu n'ibintu, kuko nuhuzwa n'abantu n'ibintu igihe ibintu bizoshira n'aba bantu nabo zobavaho. Nuko kubijanye tureka abantu wenda tube tubashize ku ruhande kubijanye na governance, biberewe service mu bihugu paraporo ni wacu ibintu byabikorwa. Service abazungu ni number 1. Service ntiwaje muri service ngo uvuge ngo ndagaruka batayinkoreye. Tibikunda. Kandi cyiza cyabo uzugenda muri service uzi ibyo ugomba kujanayo, kuko byose babishira hano. Uhita wisoma ugahita uvuga ngo hakenewe iki uzodufite iki ukamuza kera byose ubifite. Ntuzi uvayo batagukoreye service. Service y'abazungu yo iracari hejuru ni number 1. Niki twabigiraho rero kato? Ikintu cya mbere tubigiraho kubahiriza amasaha. Nimba tuzokora byinshi mu buzima bwacu. Kuko nimba ari gukora ikintu saa 2 ukayikora saa 4 nukuvuga ngo kare ya masaha 2 yose yagupfiriye ubusa, kandi ntafite kuzosubira inyuma ngo uzongere kandi uyagaruye yakoramo ikindi. Tibikunda. Wara losing already. Rero kubahiriza igihe bituma ukora ibintu byinshi kandi bituma n'umusaruro uzobona ari mwinshi. Niyo mpamvu inza nkunda kubera njye ndumucuruzi. Iyo ushaka gutera imbere baravuze ngo ugomba kuryama nyuma y'abandi kandi ukanabyuka mbere yabo. Wumve waryamye nyuma yabo baryamye kandi nibabyuka basanga wowe utakiryamye kandi waryamye nyuma yabo. Twazicwa no mu ruho. Ayaye. Uzoruhuka ugasanga numara kubona ifaranga. Wenda uruhuka ari mu butaka. Ayaye. Aho ngaho nawe ubona ukuntu byabikujana ubu ufite ubwenge. Urumva? Iyo urushe cyane fata picnic. Ugende uje ku mazi. Ukubiteye icumweru uri muri hoteli. Ari kuruha gutyo ugasanga zazindi wakoreye n'ubundi uzijanye mu bitaro. Oyaye. Ntabwo ari byiza kugeza ubwo woruha kugeza ubwo uja mu bitaro. Nawe watakaje ubwenge. Gira controle mu byo ukora byose. Ariko kandi ureke kuba umurezi. Ureke kuba umushango. Ureke kubunebwe. Ureke kuba umushango n'urange uzodushaka kunguka gusa utakoze. Hoyaye. Kora erega ibyisi urumva ibyisi biva mu gukora. Urumva ibyijuru bikava mu kubyizera. Ni ibintu ni systeme zubakitse zidahinduka. Reka tugushimire papa boy. Niba ushaka ubukire ukaba ushakira ku mavi uri mu nzira itari yubukire. Haguruka uje gukora ave ku mavi. Amavi nimba uyashaka azokoboka kandi uzofana ubukene. Ariko nimba ushaka ifaranga
iby'isi bishakirwa mu by'isi iby'ijuru bigashakirwa mu by'ijuru abantu bazashakira ibintu aho biri impamvu wabuze ibyo ushaka nuko wabishaka aho bitari kuraje gushaka amavoka ukaje kuyashakira mu ntoro aho bimbiri intoro urakura amavoka gute genda mu mirima nimba ushaka amavoka urumva niko bigenda kurashakira impamvu wabuze ibintu byinshi nuko uri mu kubishakira aho bitari kuraje gushaka ubutunzi ukaje mu masengesho mu guti ubutunzi n'amasengesho bihuye gute ibyo ni bya Kayisari ubutunzi ni bwa Kayisari si ubwo gusengera nubwo guhaguruka ugakora n'amaboko yawe ugakoresha n'ubwenge bwawe urumva hanyuma iby'Imana ubishakira mu kwizera Kristo Yesu niyo nzira yonyine yaciye ntabwo ari inzira zibiri nta n'ibintu byinshi nuko muza mushaka formule irahari kandi ntihinduka tuzoyihindura reka tugane ku musozo ikiganiro cyacu uyu mugabo afite ibintu byinshi mugani wiwe ngo yagize icyo yakumenyo wagize icyo yakumenyo gute papa icyo yacaje kumenyo gute none wewe kurabona ucoreka wewe nagize icyo yakumenyo kubera ibintu bindimo ndiwo nkoresha ikiganiro ngo tuzorangize kuko itopiki yose ukoraho ndayora ntiwumva imba numva mfite ibintu byinshi narabuze abantu bambaza ngo ibindimo bimvemwo kuko namaze kumenya ko atari ibyanje namaze kumenya ko Imana yabishizemo kugira ngo bizogirire akamaro abandi nibyo byiza narivuze ati umuntu afite ibintu byinshi twakomeza umugani we narivuze ati twogira icyo yakumenyo kubera ko tukagira icyo turananiwe cyane ahubwo se nta energy drink muzozane na energy drink imuntu muzoza muzana udupaketi arizo tuba dutereka hano ariko ako kantu ni sawa turabashimiye cyane rero abakunzi ba AFRIMEDIALIVE kubera ko mubana natwe muradushigikira umunsi ku munsi umunota ku wundi musangiza ibyo dukora abandi bantu hanyuma rero ndabashimiye director Gabi kuri Mike ni AFRIMEDIALIVE nk'ibisanzwe reka mumushyitsi wacu n'ubundi nk'uko yadutangiriye asenga adusoreze ikiganiro agira inama atanga ijambo rya nyuma wumva nubwo tutobimara byose gira message ya nyuma ikurotira kino kiganiro ubundi tuzongera Imana niduha amahirwe ijambo rya mbere ndagushimiye papa Gabi kundumira hano muri AFRIMEDIA TV ijambo rya kabiri abantu mukore subscribe kuri Gabi cyangwa se kuri AFRIMEDIA TV mukore subscribe muzamukora share mugire umutima wo gushigikira kubera yuko namaze kumenya yuko uyishigikira abandi ifite umutima wo gushigikira abandi Imana nawe uzigushigikira mu byawe byose rero mukore subscribe mukore share tukazurira video y'umuntu ngurangize nta kintu yikozeho byibuze nimba muri iyo video hari akantu kamwe kagufashije kagutere kugira icyo ukora kuri iyo channel ukore subscribe ukore share ukore comment ni byiza cyane liking birafasha abantu tugira umutima wo gushigikirana kuko nta muntu wigira umuntu agizwe n'abandi hanyuma rero jewe wari uri kuri kamera za AFRIMEDIA TV ni Papa Boy nkuko bisanzwe nushaka kubona ibiganiro byacu natwe uzagende kuri Papa Boy TV hanyuma uzabona ibyo dukora ndabizi neza yuko bizakora ku mutima wawe kandi bizagufasha kubaka urugo rwiza bizagufasha guhindura mindset bizagufasha no kuba mu buzima bunezerewe nimugire amahoro y'Imana shalom shalom yes Imana ibarinde kandi ikomeze kubagenera ibibakwiye amen murakoze cyane bye